Jisu uhikai uyelap hak rukom hikai pat yelap ki nongi thulpa jonga testament berim. Jisu ke porju umdon testament bethamai kadon tangga testament berim kepada ke kot niam jongi jiu. Kumta upule ye ke testament ke berim bat uyelap naga testament berim. Uhikai naga testament berim. Namar kata kadau ni yo isibon ki kenten ke bo Jisu kren. Ki dai naga testament berim. Bat haga baya dairo bat ki sengi ki bakhado. Bat ke jingjot lani ke jing or jong gono ke jing kelon jong gono ke shnong ni kang ba. Ngilap bo ukren kumba kren kinong yitolpa hag testament berim. Ngin sedang nuksa nungkong ngin pe naga gospel Matius, gospel Marcos. Kalau nong ba kendai kumnu Jisu ukren hag dekot ke ba saupo lazo sauso san. Wong ladaga khmat jeme ke pentut yame klau yaka ka bhave men lej uri ba matla se ke hima ki beneng ban yo jing im tang silenga khmat ban ne ka bemidon art ligi khmat re me lej sha du jok ka bok sanyo yap ka dingam julip ka ladaga kejat jeme ke pentut yame ladaga khti jeme ke pentut yame ot yaka bret yaka ka bhai me ban lej silenga khti silenga kejat se ke jing im ban ne ka bemidon art ligi kejat pat milej set dujok saya kebau kusanyum yap pat keding kam julip. So nang no Jisu yo ban pedon kam ni kitin ha kebau kusanyum yap keding kam julip. U klem yo u ka klemi no u yo na maru pule ye ke testament berim. Ye gini ki kentin bej u yo na ke kitab Isaya kunong bos rupo sau dengan baklah ni hap ni bej ke kitab Isaya kalau nong ke benriu pasal ke bakat do nanti ke pesan hap nepek okey maaf ngai pedang wat mo benriu ai laklet kalau nong ke benriu ke kot ba ar pelai ar pasal dan rengi supaya tangit kot ke ba ar pasal dengan batai kemudian ni kentin. Jisu ong te kin lej, bat kin kmi ye ki met yap chung kita ki beri ki boleh persyak ye nga. Namar uksan jeng ki unom yap bat ka ding jeng ki kanom lep. Te kin long ka bala syak ibeng da ka do baro. Kemudian ni kene gede ke sengi hadin baya ke beneng ban nungkong ka leino ka khendau ban nungkong ka leino bat kawan ke beneng bethamai ba khendau ke bethamai tadi kot ke ba arwa wongan pelong hakita ki singi ong trai ti kini wan wei nai thamai shwei nai thamai nagawe ke singi sebeton jagawe ke singi sebeton bat ka do baro kan yo ban syekri yanga ong trai Jadi kita kibawan syukri utrai. Kita kibawan kawai ke sini sebeton, syukawai ke sini sebeton. Kita kibri kibayo ban kibandon bentah haka beneng ke pertama baru khendo ke pertama. Kita kibandon bentah haka ta ke beneng baru khendo ke pertama. Kita kini wan mane yo blay. Bat kin mane yo babul kong ti kin yo I ye kibriu. Kibathia bagi medyap juki kisah bam doksan. Sengap, habangi pule ya Marcos ngimut bagadai ke jak uji suong hak boksan yang biap ke dinggam julip ngi perkat bagadai ke dujok ke bedon teras pok kendo. Hari habaki jiu ki pule ya Isaya ki klemut ki klem tip ki klem perkat bagadai ke jaka pok kendo kadai ke dujok ke pok kendo. Habaki jiu ki pule ya ke Bible jengki kodniam jengki Isaya andru kitip bagata kamdon si pokon daun namar ki brio ki bawan mane yo blay hagata ga beneng ga batamai kin yo I ki met yap jong itu ginong le persya yo blay be ki sya ba ma ko san namar ka put ke do jong ki sya pen yap kam dei si pokon do kam dei syapot dujok babul ko kini ki brio ki bawan mane
ki yo i ki pej i kini ki med yap jong kini ki briu ki ba sha ba mo kran bat kha ka ding jong ki kamlep kala le se ma de ke jing bishar ko no blai bat kini ki briu ki yap ba ka jing bitar ha ka jing bitar jo blai kini ki briu ki yap bat ki sha penjot de ka ding ngem tip ha ka no dur pen yap kum no ding kawan kala le se pan wan ha ka kom jong ko sudom mat komora so ka thang ye kini ki briu bat ki batam na ka ding ka thang ka ba ding ka la so bam uksan yo bam so haba ki jiu ki pulai kitab Isaya kim perkat ku perkat mengi Kristan manta ksanyu yap ka dingam jilip ka dei jaka sepo khando ki klem perkat manta ki perkat ye ki jing shirkai jong ke jing bitar ublai haba ublai u bishar kumta ki nong le persha ublai kin yap ublai wan bat ki nong poporo ye ki nong poporo on otno bat kin yap kin thia lang kedang nga khando bat ki med yap jong ki mdon batep bat hagi jiu habom don batep ye med yap ka de ke jing yap ka shir khai ba ka jing yap ka ba khlem akor ka ba khlem don burom hado tata ka de ke jing yap ka bola easily hakmar jong jiu bagi kenten gi bo jisu kuran ki de ka ta dur briu ule chi ka jing jot ka ba ja burom Ujisu haba ukuran uklan perkat ku mengi ki Kristan. Menta uperkat kumu Isaya, uperkat kumu jiu. Makam dei ke jaga sepok khndo. Katu uktin leche dujok katu uktin hang tu gede ke hena. Kam dei ke hedes. Kam dei ke tartarus, kadei ke gehna. To ini poista nga hikai nga ajing hikai kini di snem to kadon segawai pat kidon segawai pat kom kren jong Jisu nau Lukas kalau nong ba shipo khot ba khasan to nganam pe mar la lai khot ko kum ne pha ka pernam ya ka bala kentiu shedo beneng on penhere pha shedu jok pha ka pernam ya ka bala kentiu shido beneng on penhere pha shido jok pitip nam gene ke ne khlami no Jisu yegini idea agar kom power kum ne kene ke kom power jong ki nong ye thol pa testament brem kar kom power jki kala bande le se ha dur jong poetry kala le se bande ha dur jong jing roi ngim tip buat itu ksanyum yap kedem juli bro kala le se bande kar kom ha dur jong poetry ha dur jong jing roi so ye kene ro banta kala bande ha ta dur ba kedai kar kom power so ya pa kapernam ya kabal kentiu shido beneng on penher pa shido shadu jok uji suyo ekene nagar komyalap jongki brio ke testament brio ngine pe kapan nungkong in lek pa shi kitab Obadaya ngin ju kampe kitab Obadaya kal nong kaba nungkong kitab Obadaya jing sha kam don nong kadon mai tang sil nong so kam don nong in puli ye ge dekhot kaba saw kene ge de Obadaya ukuran chipang ka jing kelonno jong ka Edom ka nomba Edom ka rui Edom walaupun dan kami ni khtin haga kalau nong ogat khot ka balai ngan pulih naga Bible kasi namar Bible kasi nong ba nungkong Obadaya ka dekhot ka balai ka jing sorong ka donut jong pa ye ga Edom mani ka jing sorong ka donut jong pa kala syukur ya pa apa ka syong ha ka jing pedang ki mau siang ka ba ka jaga syong jong pa ka hajrong ka ba ong hala ka donot u e ban penhere nga sedo khndo la phakiu shjrong kum go pukni bat la phabu la ga skum hapdeng ki khlor on penhere pa nang ta ong trai Jisu wong kapernam ye ka bala kentiu sedo beneng pa syong sebeneng hajing syangi tip paga kapernam khlam syong sebeneng ka kapernam gadon hakhndo porun Jisu balai paru ong ya pala kentiu sido beneng ka de gur kom power namar ka kapernam ga de ri ka po Jisu im hang tu ya nang tu nang ta ule kamba tam kimya kalabumut kimya ngej hau Jisu nang tau ong pile ga chat pendu ko snong ba sorong so pi kiu skong ga jing sorong sido beneng on penher pi sido dujok ku ong kani khtin dujok biang hang ni
ni thaj phi ngala hai kai si kai tin hedes balai kami ke hedes hang ni so ngi ki Kristan habangi ong sedu jok ngut kila perkat o to jok ke bok sai miap ke dingam julip sai miap ke dingam julip ke gehena kam de hedes so uong on penhere pasido hedes to nang no jisu yo kumne uyo upawar kumne kadai kar kom power kadai kar kom ka surjing roi le si hagas pasem ke benengkong le si ki beriu ki junang ban power kumne ki bna bagadai ka tradition bagadai ka jingi kai ka bahir pateng la pateng dagi spasnem so ki ju ya power kumne kumba omangi ki penar sene singi haba le jingi seng uno no beriu bom jule jingi seng ngidon ke kentin sepang kata ngi jo ngi habang ngi phalai u bo wan ngi kendit ben ring ong yong saw yap so saw jong no de ba yap tharau la yap saw jong no bo so wan jingi seng so kenege kentin hangi gi penar ngi ong yong saw yap kamut bo saw yap bo wan jing seng tu breu kamut kade jing phla ka hadu kata ta tu jing seng u breu juwan haban yap do saw Punuan. So kadai kom kren kadai kom power wala kam dai sur so kadai kentin ke ba long tradition kadai ke jingi kai pateng. So pateng ke ba haneng ke ba syakmat jingi ke pendon kam ni khtin yok sawayap. Tabin mula ini kamu. So ngiru mentang la yanang ngi ong yok sawayap tabin mi rap yang dane kita gi wan nadin jingi rukin ong yok sawayap. Mju snya menum mju bena menu so ya paga pernam ke bala kentiu sido beneng on penir passport do jok kedai kom power jong jisu ke ba usim na kar kom power jong ki breu haga testament brem ngan ingin pe so na goi pat ka ke kitab tengin ye pai na ke kitab Nahum ke kitab Nahum kanong balai kene ke dai ke jing i thol pa sepang ke jing jot jong kanong ba ne be Ket khot khan riu kong pa lapan roy ya ki jingkhayi jong pa shadow ki klor shapaneng bai kanene be kamut bak khayi hido beneng hido ki klor pi kani ki klor shapaneng u ong roy ke edom ba pa de ke ba shong hapaneng ki klor hapaneng kamut bagi edom ku shong shapaneng kamut bagadon hapdeng gi klor kamdei gumta so habo kren Jepang pala penroy ke jing khayi jong pa hapdeng gi klor ukren Jepang ke jing sorong jong ke nongba neneve but u haba pik ye pule ge ye ke kita guna hum philap ke de ke jing jot ke basher khai jong ke nongba neneve kamut bagan neneve gla poi sebeneng ke chudei gor kom power ngidon chibon kum kini tenginam ye pe ye ki wai pat git khot ngin sepen EP nan sepen EP sekawai kede ke kentin ke kampau nami ke bodon ke gospel ju Matthias kolong ke bar pulai ke bo Jisu kren ini kiti ong Jerusalem pha ke penyapi ki nong tholpa kan nu sin ke ko ban krup pha kum ba ke er ke krup ye ke khon jika hari phammon hakmi ye ke yeng jong pha le e yeng ja thola pun yo abo pra lada pipule kini ngimut betrai kabi no Jisu nongkong kami no Jisu no kala le se ban mi no Jisu tang bah ke por jo kala de gor kom power jong ki pajba gor kom kren jong ki pajba ye kini kantin manshwa ajungai bo Jisu kren ye kini kantin namar upule ye ke kitab Esdras ke kitab ke baar Esdras ke kitab baar Esdras kabodon kabomdon nga Bible jungi ki Protestant kadon haga Bible kawai ne ka Bible haga spasem ka bakhanyo ade ka snem ka bakhan rus pa khatwai manta de ka snem ka ba arjar pulai pi lech chatra pin po house snem ban rus khat rus pa khatwai si jan rus pa khatwai kadon kawai ka Bible haga ta snem ka bukerteng ka King James 1611 khat riu khatwai so hagane ke Bible kadon gane ke kitab Esdras
So kat kum ke story ngim de tibha tang bala sedang ngi ke de hag spas mo khat saw ni ke Bible kala okani ke kitab kila sedang pedon kami ka na ta daw ka hadu spas mo khat ru rang don hari hag por jong way briu uba gerteng Jerome kita ada spas mo pesan saw dengan bakla por jong Jerome. So uni uklem pen don kami ni ke kitab ngimtip hagano ke snem lo tho ke kitab Esdras ngadamut mensyua ngangej ba kade kumbalai spas nem Yeshua Yesu rementa kat banaya ke Singapore ngidang wat benya. So ngamnang subon ong hagano ke por lo tho ka don ki scholar ki ba ong la se ban tho ye ke ni ke kot kala se ban de hagi snem ki ban nyopo spas nem ban kong spas nem ba ar but kalaro ban long ru spas nem ko lai. So ngimtip tikena menu tho ini ke kitab tang bangi tip bak kani ke kitin Jerusalem phag ba panyag no thol pa kanusen ke kwa bang kru phag ko mag ser kru re phamon kani kam don tang kam dei tang kit hak gospel Matthews ka don ru hak ke kitab Esdras ka bumut ka dei kor kom kren jong ki briu kor kom power jong ki briu hak spa sem ko kong kila nang ban power kum ni so jisuru yelap kum ni u power kum ni ka ba kren chapang ke jingjot ka ba shirkai jong ke Jerusalem. So haba pipule kitab Esdras kalong thikum ne. So gamut bon ong gini. Haba pipule yagi kentin Jesu ngis ngotu da kumwe. Hare ngim joke ban perkat ngimon ban perkat. Pleng lesi kade de kwepat kerukom kamut kumbangia tarai. So ho Jesu kran Jepang ki klor ki hap na meneng gesngi kan keladom ubnai un kelas nam ngi perkat kumi Kristan Jepang ki ege ban sejahtera hagwe sing kas lomta. Lada pichek ye Bible kala jauh long kene kesngi beneng kesngi kelah dom ikhlor meneng ki hap ubna ma ga jinsha kini gede bajia ga adab ja testament berim ki bomlong ku ki bomdei ku mangi perkhat. So ya pha ga pernam ya lakan tiu shiru beneng pen her pha po do jok ngi Kristan ngi berkat trai ga don chita ga do jok kan don ha ga bok sai mi ap ding am jilip so ngi ong ga long kumta ngim jok ki ngim mon ban perkhat ngim poi perkhat pleng ba ka de gur kom power baik kalau hagato poro ya ke idom ka shong ka Bible kong ubada ya ong pa ka shong hak clear jong ki maus yang ya pa shong pedeng islor ya pa on penhiar shiro khndo shiro trai ke khndo. So kene kita ngor kom kren jong kinong ki ujisu bad kom kren jong kinong thul pa haga testament ka berim ke e ka bala de ja ke kumba ka ja testament berim kumba ka ja ka kom batai ke ege jimut jong testament berim kum tahiru kan de ege jimut jong testament utama ke ta ka bangamut manau ke jimut ke jo kum bagamut ke testament berim kum taru kum umur Yesu ngi ke Kristan basung thu baklang yong trai de Yesu mut kum ta ha bangi perkhat nyo ladang im puli Bible nyo gelong ta lada pi puli Bible ba pin lap pleng long ta hana. So abang uji sukran Jepang kesini bak hado ke akhir kesini Jepang ke jinjan jarba kerau ke bom judan menu ni dei bandang ban peniar ke jabi perkat lek sei kam dei kum bangimut lek sei kemut kum testament berim. So bun ki bejia testament berim ki bom dei kum bangimut ki ja kum tobat ki don ki bala debja kam long kum bangimut. So kalau kum tuhi kanong pere